Manager, if Mina you ngisaba can lekurhandi wa prepare van'wina lava rhandza ku is too much than van'wina. manager, can you Fuck allow off. Spana Guntala Gumta manage? Fuck off. ivi kuna this guy va ri i Raymond tshemisa loyiwani wa ka Gaza boxa a nghena na maphephahungu a hlamusela leswaku ka papa Rhulani na new manager ku ve nyana na ku separetana nyana hambi ku lo hambaniwa hambi ku lo ndlisa ku yini mi ta swi twa kwala loko se ni vekela video ya kona u hlamusela timhaka ta ku ri papa Rhulani u sukele joni leyi u hoxeliwe mali hi DJ Tosh ku a vuya hala Limpopo a kaya ivi luya va ri i sele new manager lo lundzulundzu matihlo le joni leyi i nga ri embuti oxiwe na timhondo ivi swi tikomba i nga ri DJ Tosh haleni wa kwata hi ku wa ha ku ba xisin'wana xin'wana xa n'waximanga sweswiwani ivi xi dumanyana so why ku fane a ba risimu leriya ivi ku ya duma mani ku ya duma ku ya dyela luya wa new manager a kuma tichera tlhengula tlhatlhamula strong a swi nwela na mpeso hi ndlela yaleyo ku ri keni DJ Tosh yena a nga endla nyana something for papa Rhulani so va ri yi sele kwale joni kwale eka ri jika ya langusa le ku nga duvuka le yo i kha yi ku lundzulundzu matihla a swi tivi leswi nga swona hi swi so no ene leswi swi aka miri eka former manager Philani i fika a tega post liya ya Gaza boxa leyi a yi tega va tsala something la henhla leswi kombisaka leswaku swilo leswi le ku n'wi tsakiseni because a ni a va ku Philani a nga kahle na yena le wa new manager a ku Philani a nga kahle a nga ndli swona yena hi a nga ta ndla swona or yena u ta ndla swona so swi tsakisa ngopfu eka mani swi fika swi khumba moya wa Philani kahle xi va xi tsakeni xi yisa lexiya a ni matsundzuka na loko Xiluva a ku no mina a ni nge swi koti ku tirha na papa Rhulani ta tirha na Philani mina swi vuye swi tsakisa Philani sweswiwani xi twaka mahungu ya ka Gaza boxa xi tshena wona xi nyanya ku tsaka hi ndlela yaleyo here's the video la hi le ka Gaza boxa a swi tlhavela na risana ni vulini ni ku swa papa Rhulani na foromani xi nge last hi leti timhaka papa Rhulani sweswi hi nga la a nga kona haleni ve u le ka minga foromani ka Gaza yo lundu matihlo swilo swa ha ri ku nambeni se swi le ku baveni timene ti hlamusele ti ku hayi sweswi vulavulaka Tosh Matholo loyi a nga yena producer ya tinghoma letiya ta beef to beef u manager Philani ve u kwate ku kwata ku ri njhani nchaya tinghoma ivi munhu va tlhela va famba va ya n'wi vutla sweswi vulavulaka papa Rhulani u cheleliwe mali u khandziye u yi kaya hi ku phela minkarhi kwani phela ku ri ku ri suna papa Rhulani na swinhwanyetano swi ta ngopfu la kusuhi na wena ku na munhu wo duma fika kwata no tseplela ivi Tosh a tirha ivi ku va nyuku wa mbiyana wo helela voyeni foromani ya Gaza ku va yena yi mutseplela wa nhwanyana loko yi ri na papa Rhulani hala a ku no swi nge u cheli mana papa Rhulani vuyi sweswi hi nge le ku vulavulani veri papa Rhulani leyi ku laveleni ka manager yin'wana ma yi twa mhaka ya kona se xivutiso i ku se gigi liya ke liya ya EFF hi ku hayi ti-post veri se ta kha ta humahuma ti-post veri ta kha ta humahuma mara ya papa Rhulani a yi se huma yi kombisa ku papa Rhulani va ta va ri kona le ka EFF ku le ku tekeni xa makhombo a ri le a vhale phela va ri na papa Rhulani a ri ku lavekeni le mara vuxokoxoko byi ri ave foromani yi tsandzeka ku kota ku vulavulisana na vona papa Rhulani va luza gig ye le VT ku le ku tekeni hi vulini ku papa Rhulani a nge kotiwi hi munhu ku ri ku nga loyi se foromani ve yo lundu matihlo yi te yona yi ta number is better yi boha nengo wa papa Rhulani na mbedo wa yona papa Rhulani a nga ha ri kona u balekile mhaka hi leyi vuxokoxoko byi ri laha byi nga fika kona i ti-new update letiwani veri manager loko la papa Rhulani a dirayivhi a suka laha a ya ka minga a landza papa Rhulani loko o ka a nga yi le ka papa Rhulani a ya humesa mali ka Tosh hi mhaka ku Tosh n'wi lava manager number 3 ve va ta n'wi bifa na yena ve bivile ku tselekiweni so if manager u lava papa Rhulani ni vula foromani manager number 3 foromani loko yi vula papa Rhulani ve ri fanekele driver yi suka la ya ka minga landza papa Rhulani yi tlhela fika yi humesa mali hi kona ku nga ta rileta papa Rhulani or else va ta n'wi bifa na yena ku le ku tikini ve le ku laveni ka manejara yintshwa se xana hi ta yi vona ke
Papa Rhulani hi ti 29 va ri kona le na ku le ku tikeni ve Papa Rhulani yo xavula mabyala ku ri yi vulavula vulavula leswi foromani yi tinga tani kahle Papa Rhulani a yi tshembekangi liya yi xiwuri xin'wani ya karhata se sweswi vulavulaku Josh Matsolo u na Papa Rhulani lava nga kona ende ve le ku laveka manejara yintshwa la hi le ka Gaza Bosha foromani aho a va continue na beef ya vona hi vonake ku ri va ta swi kota na ene mhaka yin'wani tani zwani kha ni vulani ku ri no ka Gaza ni loko u nga tiyangi u nga ri na ti-connection ku nge tiki se twanani foromani number one Salan the producer a nga swi lavi ku tirha na mani na foromani se yi ta tirha na mani foromani ku ri a va le ku yi laveni so it's either Papa Rhulani yi va yi tlhela ka lekere kumbe tlhela ka manager plan otherwise a ku na wun'we a nga ta yi khoma a yi kota la hi le ka Gaza Bosha Papa Rhulani ve le ka Minga na Josh Matsolo va lava manager yintshwa tango